10 December angkha Human Rights Day shal. O shalno hakotoro palajangmani be bakchano haste bohaino Observation of International Human Rights Day no palajaka kokti shalo BPHRO Borok People's Human Rights Organization ni bakhakti BPHRO ni Palace Compound to. Human Rights Day angkha freedom, equality and justice for all. Jotodino freedom tongo freedom khlai kebeng mungkuri ke samung khainani jotono samanke manthai mannani justice mannani shal hanjago human rights day o shali pandawo narwayangi thangi majagi kha TTADC ni ringbedek ni EM Ravindra Dev Burma bini yaktui pandani chati kathano musungi chengri jakha tong khatai bo BPHRO ni chairman Hebol Abel Koloi secretary Sunil Dev Burma tei Srikurung Bikas Rai Dev Burma no khobui TSF ni kacham achukphang Bishu Kumar Dev Burma Boro Government Federation ni borom ganang juk advocate Oporna Dev Burma no khobui kubri nangnai soknai adongrok. Tini 10 December hayungni borok munsuni manbanta sal globally 75 years kakha tini sal o salo hastini joto lukurokno khakaham tei hambaya poro जों BPS runingै oro celebration khaika jikonsa ahai hinpano जों taklai kotorkhe khlaime afano जों sini society aba sin dofani thaniwa ang obuno kokkusaro जों sude BPS simia o International Human Rights Day no observe khainani abo bebak NGOs school college eba institution jotono o salno palai mangkhe kaham ang koinai student organization kormosari tai legal site samung tangnai jotono khabaksa khlai o samungno phaini salo tangthung जों BPS tini by 29 years जों o samungno tanglai tongo phiaba जों sini dofani bebak jagao bebak amsa जों sogimaniya tamni bagi sogimaniya kai sini obo organization जों sini main power Palaikha kisa ga a jagao ang tini koinai Borok People Human Rights Organization ni general secretary hisabe sini dofani gobangma NGOs coaching center school college tongo private school tongo tini ne hai salo organize khaike finance rairok tini ne o important salo buji mannai je International Human Rights Day tamo okay tabu gobangma college tongo gobangma sini coaching center tongo a coaching center go coaching center ni malik borok o initiative na khai private school ni malik borok initiative na khai tini aro so srai tongo asrai rokno borok kaham ke awareness ri mannai je universal declaration khlaijak borok munsuni o odhikar tamo sudu abuya sini India ni je basic rights je fundamental rights a rights rokno bosung sini srai rokno जों awareness rui borokno sirui haini salo जों sini srai rokno sikuk jak khaising tisaiman sini society ni Palaikha tabuk sinai nuknai rok yapri baksakai samung tangani dorok kukngui phaikya o jorao tamni hinba sungsar asikai siui nugi phai tongo o jorao जों mukri thangjak hai tiyok mane tiyok klugui habjak hanglai tongo sini indigenous people rokni rights rok busuk tamo tong abo जों tumungno sinai nuknai rok buskanga agugui samung tangakhe sini society no buskanga mangla tinin pando sa manjakadar tinini pandawo sini oro nograi okrangai phaimanjak phaikya sini borom ganang sini TTADC ni education department ni executive member borom ganang Ravindra Dev Burma sini prominent writers kokbrok ni sikrung sudu kokbrok ya hasteo khoroksa sikrung hisabe sinijak borom ganang Bikas Rai Dev Burma tai sini chairman tongo borom ganang Hebola Bulkoloi obono karibo जों गोबांमा NGOs rok sok paikya गोबांमा society paikya jotono no o sini program no successful khlai ti samani bagai dai norok specially media rok जोंoi baksa
sini thane o phai norok ni news coverage khaimani bagai ang norok bala khe hakka hampa norok tini hai salo kebama organization rok kotor panda khai tongo ti prasarong bishon kotor panda khamani nukja ya financial lotam ko kusarna hai panda khai ron bagai obuna ang musungo ani bakhao tabuk sini society o UTF rok ni tongo MBBWS ni tongo DOKS ni rok tongo ba angko tebo kabangma TSF tongo borok ni thane ang obuno koinai जों अब जेमन फेस्टिवल हाइके सेलिब्रेशन खाइने निमथं फाइनाय सालो जेनो माने चिनि बरक बरकनि साकनि अधिकार न बरक सितुम हामबाय